Yes, nós estamos junto com o Def e Lance. Nós estamos aqui de vakantie. Como vai? Tô nós aqui, resto. Aí se vacilar. Como você sentiu back desse quando você voltou na Aruba? Se começar isso aí, não é ongeveer? 6 anos. Ja man, ongeveer 6 jaar. Ik weet dat Cindy partij back naar Aruba. Ja, doe je wel. Sim, Chill. Aí sim, chill. Bom momento passando. Chill sempre, suave aqui não. Eu ia tô bom. Passando aí. Que calor, pero Tinha um calor, mas tá bom, não lá nada nem a você um pouco disso. Een storm go, men Eu graag. tento o nosso other side toch. Agora, o que mesmo, eu venho nessa você causando furor para turniere. Que não, super excited para você que não. Que quando você duro para que não. Que quando não pode corpo. Ja, gewoon. Nós queremos gewoon doen bom show. Então, ja, vacilar, flex, kennen na gewoon wat dat. Dat doe je nós aqui, amanhã, outro amanhã, tu também, tu dois também go, mas dat. Você tá ready para tudo na performance inolvidável, né, da vez. Você é gewoon riba Torek style, mas dat. Sim. Você tá seguro, mas Ja, tô. você tá big fan de nada, sentada lá de vocês. Você tá mais tão excited, nós estamos looking forward também. Quando nós um pouco mais divo. Me tinha aqui na missa até 2005, segundo escrevi minha primeira rap. Me tá rapper, me tá uma tiki mas está ali uma mensagem me hace. 2007, uma bike kickbox, par aí. Também tá heavy, pero me tá echt zeg maar sério, echt ribeco, comandando, com música me tá sentindo mais está ali mané, thuis. Mas você se vou por aí expressar mais em eu tô bem fluent, mas por assim. Sim, me dá de mais cena rond de mim que tá bezig dengan koi também, dus me querer koi também vira mais fácil para mim, que da focus ribe koi também. So me vai performer, me brana da rap, você tá? Beatbox que rap, des outro que anda assim me também bem deco. Vai continuar assim com eles. Eu tô. Que dá com inspiração? Que dá com inspiração mais de mundo de rap. Que dá com inspiração? Beat sowieso. Beat met z'n ja, het spreekt me aan en toch. Sowieso ervaring. Je weet toch, soms moet iets gebeuren. Op een manier expliquer wat aan. Stel je maar, je hebt het zelf ervaren, dan kan je erover schrijven of rappen. En dan zien we dragen de boodschap beter over, want je weet waar je het over hebt, is dat toch? Ik kon je met me de kerk. Cada coco passava de bieden of coco passa dingen op Bomira of. Ik kon je te bieden hier, eigenlijk. E sei bota condutora também, bota condutora também para. Eu não tô história, mas mais que bota expressado a bota miri do qual eu vou por portraying music também para inspirar outra gente. Certo? Sim. Cito. Certo, nice. E Lance, então dá pouco de botar também, mas botar também tem muita música. Zie, dan zo kom je zeggen, wanneer DFD aan is, dan ta rap eigenlijk, aan de meta gewoon ook nog de amistad, nog gewoon echt, aan meta kunnen gewoon panos chill, dan ta rap en kon je tamiko. Maar dus we raden wordt de camion, wordt de riem een palabra extra. Tanto en dan wordt de kei dingen maar ja toch. Wat er een plan, wat er trouwens muziek, wat er zaken muziek, wat er lucha cirkel koken en dan het ook muziek, dan dat thee ook nog de dingen. Ik game, toen kom je naar Hollandisch en dan ook nog eigenlijk naar ik game niet papiermento. Alright. Que você future plans? Eu venho que sabe que você future plans, que você é growth com Def e Lance. Ja, op die muziek met de zaken zie ik. Maar ik heb dan rustig gewoon, maar bij focus ik ben me mis zeg maar. Ik ben echt bezig met muziek maar, ik ben mijn show dan. Ik ben zaken muziek ook niet. Niet met dat future go in de machine, maar tiki en ik moet sempre met dat sta die manier. Traco dan, apuntar je pata bendo verse van een album of kijk dat kan isi maar asi. Pero mijn project na mijn asi maar, eindkaba, awak ik met die commissar bento na een bruto back. E botar a Cuba para cada hire para mani, sowieso eu focus de boy, focus mani que eu tenho next step, que eu vou mestrar. Seta de tempo também para sumar contigo de co. Mas deve ser não tá fácil. Mas aqui kota, botimbo privéleven. Ook om een dus te bieden team ja importante, zo maar miljoen aan te krijgen bieden grande. Style muziek kom je dat tra, clip nan kom je tra, ting bono po trama. Ook om een dus kon hij teko style mane
Ko vai back ding, vamos poner esta ding en laboratorio. Sim, toch, eu crescer de coitar mesmo também. Então, eu crescer de meu style de música. Mas só eu crescer também de volwassen worden, dan coitar hoort bij me também. Porque me tem 33 caba. Ja, met een keer het tempo que eu passo. Okay, que te advice ko po na a young upcoming artist man how you Sowieso, cada bom mês, me tem que dizer que isso não é belangrijk. Want dan staat seguro que você, en dan corre dat ik ook wil graven, dan queda para sempre. Isso, sempre para trás que você bisando. Okay. Coi me vou dizer que aqui não é bem algo. Então não bife com outro, uni. Wow. Evito? Right. Ilans? Ja, met een keer sowieso met de apparatuur op een toet goed bezig. Die express naar mis, zeker muziek of toen in algo wordt dan op je attention aan je neighborhood. Pero waren wel eens zo werken men si wat een vision in moment aan de boeken ze op logre trabo plan aan de puro. Dus binnen de fest aan de nieuwe puro zien logra. Kubo queda assim. Para que tu se assinado. Simpel aan de kant dat kan samen. Snap je? Dus voor gewoon one tip, hou de creatief, zo creativiteit. Je enco cabo routine, que men verbo saque tempo was in auto. Snap je? Então não per se está ali musicalmente completo, pero é visuals, é apresentação, wat een lieve impression sempre bij je. Als je nu gewoon samen gewoon lieve impression hebben, dan dat de chance wat daar dus wat bij de boom is zo. Passando hora para nossa dia coi. Manhã plus todo mês, dia 4 plus dia 5, amigo lance rabia. Sim, dia de lugar. Torre, é to. Thank you. Yeah, man.